Oh yeah, hello my people. Yes, twagarutse nanone mu makuru ya siporo aba agezweho gatanu kuri gatanu. Iyi ni Sports Star TV. Nizere ko wamaze gukanda subscribe. Gusa nawe utarayikanda ukafunguye ino video, kanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana buri munsi hano tuba dufite inkuru nshyashya kandi zigezweho. Yes, uyu munsi rero munyemere duhere kuri rutahizamu w'ikipe ya Chelsea gusa uri mu nizanyo mu ikipe ya AS Roma. Mbona undi ni umubirigi w'umukongomani Romelu Lukaku Menama Boringoli. Uyu munsi ni isabukuru ye y'amavuko, yagize imyaka cyangwa se yujuje imyaka 31 uyu munsi. Bike wamumenyeho rero ni ukukubwira ibitego ndetse n'amakipe yagiye anyuramo ndetse n'ibikombe yagiye atwara ku giti cye cyangwa se muri club zose yagiye anyuramo. Romelu Lukaku Boringoli yaciye mu ikipe ya Everton ayitsindira ibitego 87, atanga assist 27. Yaciye kandi mu ikipe ya Inter Milan mu Butaliyani atsinda ibitego 78 na assist 23. Yakiniye kandi ikipe ya Anderlecht yo mu Bubiligi iwabo ibitego 41 na assist 17. Manchester United nayo yanyuzemo yatsindira ibitego 42, assist 12. Kipe ya Chelsea yayinyuzemo ari nayo arimo kuri ubu ngubu nubwo ari mu ntizanyo, yatsinda ibitego 15 ndetse na assist 2. West Bromwich Albion nayo muri Premier League gusa ubu iri muri Championship, yatsindiye ibitego 17 na assist 4, mu gihe ikipe ya AS Roma yari kubarizwamo kugeza kuri ubu ngubu ku ntizanyo ya Chelsea amaze kuyitsindira ibitego 20 ndetse na assist 4. Ububirigi ikipe y'igihugu yamaze kubitsindira ibitego 83 ndetse n'imipira iva mu ibitego cyangwa se assist 17. Twerekeje ku bikombe rero amaze kwegukana, harimo igikombe cy'isi cy'amaklebe, shampiyona y'Abataliyane Coppa Italia ndetse na FA Cup, itibagiwe Italian Super Cup cyangwa se Super Coupe d'Italia ndetse na Belgian Championship. Ngayo guko rero nuwo Romelu Lukaku Menama Boringoli wujuje imyaka 31 kuri uyu munsi. Munyemerero twerekeze mu ikipe ya FC Barcelona yamaze kumenyesha abahagarariye cyangwa se umukinnyi n'abamuhagarariye Victor Roque bari basinyishije mu kwezi kwa mbere. Yaraje ari nka rutahizamu gusa ntabwo yigeze abona umwanya wo gukina. Rero umuyobozi wa Barcelona wita Deco cyangwa se uhagarariye ikipe ya Barcelona yamvikanye n'uyu mukinnyi ndetse n'umuhagarariye ko agomba gusohoka, dore ko na Xavi Hernandez ariwe mutoza wa FC Barcelona nayo yavuze ko atishimiye imyitwarire ya Victor Roque, ahubwo bikavugwa ko ikipe ya Manchester United nayo yaba yageze mu buyobozi bwa Barcelona ikabaganiza ikavuga ati muduhereze uwo musore wita Victor Roque. Bikavugwa ko kandi Manchester United nayo iri buhereze Mason Greenwood ikipe ya Barcelona. Tukiri muri FC Barcelona nuko rutahizamu wabo Robert Lewandowski umunyapolonye byamaze gutangazwa n'umuhagarariye cyangwa se agent wiwe Pini Zahavi, atangaza ko Robert Lewandowski ntaho azaba yerekeza, ntabwo azava mu ikipe ya FC Barcelona muri iyi impeshyi. Niba aruvamo azavamo indi sezo irangiye. Rutahizamu w'umufaransa watakiraga ikipe ya AC Milan Olivier Giroud yamaze gusohoka mwino ekipe ya AC Milan, amaze kuba ajoininga cyangwa se yinjira mu ikipe ya Los Angeles Football Club yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri shampiyona ya Major League Soccer. Bikaba bivugwa ko ino sezo cyangwa se numara gukina game ya nyuma azahita yerekeza muri Amerika agasezera ku Banyaburayi.
mu ikipe ya Tottenham Hotspur imvune yongeye kugaruka ku musore Yves Bissouma, bivugwa ko ku mukino wa Manchester City bazakina ku munsi w'ejo uyu Yves Bissouma atazagaragara, bivuze ko sezo yiwe irangiye agiye kwita ku burwayi bwe. Umutoza wa AFC Bournemouth bamwita Andoni Iraola amaze gutereka umukono ku masezerano mu myaka 2 agitoza ino ekipe ya AFC Bournemouth. Xavi Hernandez umutoza w'ikipe ya FC Barcelona yamaze kuganira na Deco, bamubwira ko yifuza umukinnyi Guido Rodriguez, akavuga ko ari we nimero 6 yifuza, ndetse bakaba umukinnyi we bamaze kuganira bumvikana igihe cy'imyaka 2 ndetse n'amasezerano y'umwaka umwe w'inyongera bitewe nuko azaba yitwaye. Abakinnyi barimo Jonathan Tah ndetse na Nicolas Schlotterbeck. Jonathan Tah wa Bayern Leverkusen ndetse na Schlotterbeck wa Borussia Dortmund bamaze kubahamagarwa n'umutoza Julian Nagelsmann, umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubudage, mu mikino yo gushaka cyangwa se mu mikino ya Euro iteganijwe tariki 14 ukwezi gutaha kwa gatandatu. Umutoza Pep Guardiola mu kiganiro n'itangazamakuru bamubaje ati se iby'igikombe bimeze gute, umukino mufitanye na Tottenham Hotspur witeze iki? Yasubije abanyamakuru avuga ati nibyo koko dufite amahitamo amwe gusa, ayo mahitamo n'ayandi ni ugutsinda umukino dufitanye na Spurs. Ati nidudatinda Tottenham igikombe kiraba kiduciye mu myanya y'intoki. Mbibutsa ko ikipe ya Tottenham Hotspur ku munsi w'ejo izakira ikipe ya Manchester City kuri stade Tottenham Hotspur. Arsenal ndetse na Manchester City zikomeje gukubana ku gikombe cya Premier League, dore ko ikipe ya Arsenal yaraye itsinze ikipe ya Manchester United igahita yisubiza umwanya wa mbere, mu gihe ikipe ya Man City izakina umukino wayo w'ikirarane, yawutsinda igahita ifata umwanya wa mbere, bigategereza kuri journée ya nyuma izaba ku cyumweru, mu gihe ikipe ya Arsenal izaba ikina n'ikipe ya Everton, naho Manchester City ikazaba yakiriye West Ham United. No gutegereza tukareba uko bizaba birangira. Ino Premier League iraryoshye igeze ahakomeye kugeza ku munsi wa nyuma. Ku mugoroba wakeye cyangwa se mu ijoro ryakeye, rutahizamu wa Arsenal Kai Havertz w'Umudage bamaze gutsinda ikipe ya Manchester United. Itangazamakuru ryamwegera amaze se kuwa kabiri uzaba uri inyuma yande, uzaba uri inyuma ya Tottenham. Avuga ati nibyo cyane, nzaba ndi umufana wa Tottenham, turebe ko yatsinda Manchester City ndetse bikatwongerera amahirwe yo kuba twakwegukana iyi Premier League, kuko twarakoze cyane nubwo ikipe ya Manchester City nayo itoroshye. Kizigenza Lionel Messi yagize icyo atangaza kuri Kylian Mbappe, yavuze ko nahitamo kwerekeza muri Real Madrid azabyicuza. Yavuze ko muri Real Madrid hari abakinnyi benshi beza bamurusha gutera umupira, so amugira inama yuko atakwerekezayo. Gusa Kylian Mbappe bisa nkaho yamaze kwifatira umwanzuro ko azaba ajoininga Los Blancos Real Madrid muri sezo itaha, dore ko yamaze gusezera abayobozi ndetse n'abakunzi ba Paris Saint-Germain, nubwo yasezeye nabi bamubuinga mu mukino baraye batsinzwe ibitego 3-1. Gusa Kylian we azasohoka byamaze gusobanuka, igisigaye ni ukumenya aho azaba yerekeza mu mwaka utaha w'imikino. Rutahizamu wa Olympique de Marseille ni umunyagabo Pierre-Emerick Aubameyang yamaze kwegukana agashimwe cyangwa se igihembo cy'umukinnyi ukomoka ku mugabane wa Afurika witwaye neza muri Ligue A. Uyu rutahizamu yageze mu ikipe ya Olympique de Marseille muri uyu umwaka, kuko ni umwaka we wa mbere yarayikiniye. Gusa yayifashije gutsinda ibitego 29 ndetse atanga cyangwa se imipira ivamo ibitego 11, akaba ari we watowe nk'umunyafurika rero mwiza waranze sezo
mu gihugu cy'Ubufaransa muri Ligue 1. Soreze mu ikipe ya Bayern Munich bivugwa ko yamaze cyase iri gutanga miliyoni 18 ku mutoza Olivier Garcia, ariko ikipe ya Crystal Palace iyo ntago ikozwa izo miliyoni 18 kuko irifuza miliyoni 100 kugira ngo abe yakwerekeza mu ikipe ya Bayern Munich. Ibihe byiza rero, ndagushimiye wowe twabanye ukafata uyu mwanya wawe tukumvana cyase ukumva aya makuru y'imikino aba agezweho. Ibindi nakagaruka, wowe kandi subscribe, like, share ndetse na comment.